bog ljudi, moji mijakvosi, dobrodošli u dan vloga na maturalcu. Drugi dio, to jest dan 2. Imam još 1 GB na mobitelu slobodno. Ne znam što se nakupilo toliko, idemo sad provjeriti. Uglavnom danas bi trebali ići na Brijune i svugdje negdje, ali vani pada kiša. Sve ćemo vidjeti kako se obučam, doručkujem itd. Vidimo se. Evo nas tu u hodniku uglavnom. Tu su znači Karlo, Debo the Hater, Bord. Sad bi trebali ići na brod pa na Brijune. Mislim je kiša i ići ćemo po kišobran moj. Idemo. Znači mi smo tu na ovom tu kauču. Kao resort. Cijeli hodnik. Tamo je projektor, gledamo TV nekad malo. Gaming kompjuteri bez interneta tam kao što vidite. Nice, jako lijepo. Pada kiša. Boruć je tu. Skoro sam rekao Boruć. Evo vlogam. Sjedemo na brod. Trenutno jako pada kiša, ovo je karta. Uglavnom odličan dan za ići na Brijune, jel tako dečki? Good shit. Evo na brodu smo, tako da Karlo se tu skriva od kamere. Sad ćemo vidjeti, trebali bi krenuti na Brijune, van je ogromna kiša i vjetar. Biće zanimljivo, da, voda će sve kiša. Nice, jako brzo. Wow. Ne, to baš briga. Hvala, frenda. To su vlakići kao što ste vidjeli prethodno. Nice. Dobro, idemo se vozickati. Znači kao što vidite ovaj vlak ima Isusove kotače, najnovija tehnologija, vozi po vodi. Kao što znate Isus je mogao hodati po vodi pa i ovi kotači tako. XD. Frane, jel moraš? Bro, kako je na more, stara fuj. Vidi čeka Midget, a? Ovaj mi je svakom snimku. Uglavnom završili smo s vožnjom vlakom. Tu smo sad kod Kokija. Ne izlazi. Gotovi smo s odmorom. Tu smo sad u muzeju prepariranih životinja. Nice. Evo moj čale došao samo po mene s broda. Ali tako dobro. Trenutno smo na brodu, opet s kojim smo i došli. Nice, odlično vrijeme. O Leo, di si, caru? Umpio si glavom. Bravo, čestitam. Uglavnom, idemo sad nazad na obalu zapravo, jer smo sad trenutno na otoku, tako da vidimo se dok stignemo.
Evo me u busu, nisam ništa previše snimao zato jer eto vani je kiša. Lijeva, čuje se mene, muzika je u pozadini. Idemo nazad, to jest idemo sad direktno u Pulu, a onda hotel. Da, idemo se u Frane, mislim da je vrijeme. 1v1. 3, 2, 1, go! Yes! Where are AVP? Ne, bez AVP-a. Evo nas u areni. Nice! Sad smo tu u ovom nekom podrumu. Evo amfora. Uglavnom jako je mračno, to jest mislim mračno, osvjetljeno je. Ali je fora, staro sve. I da, jako fora, mislim, nema ništa posebno za snimiti. Aha. Sada smo prošli kroz grad, sad smo na glavnom trgu, u kafiću, idemo nešto popiti, imamo sat vremena slobodno, nećemo nigdje daleko ići, umorni smo, tako da... Nice cargo. Uglavnom evo nas u sobi. Sada bih trebao ići na košarku. Tako da to neću snimati punim mobitel. A imam prostora. I da, to je bilo to od ovog današnjeg vloga. Nadam se da vam se svidio. Ako je, ostavite like. Evo, da, snimamo ovo idući dan jer sam jučer zaspao. Tako da eto. A mi se vidimo u sljedećem videu. A do tada... Super. Fran, ne znam ovaj pozdrav.